Sorry. Dobro večer, drug papir, evo me opet pred tvojim stolom. Mentalni prolom, olovka piše crne note bolom, molom. Povislica san, snizilica java, prlje čašu, napuni se glava. Budi se zvijer koja spava, cijepaju se kapci preko šava. Ponovo progledava, boje se miješaju mutno jer je zjenica krvava. Mjesec pokazuje pravo lice, pušta suze za svoje sinove. Ko će šuknut kome, nego svoje svome trpi. Pa kad pukne ne može to niko skrpit. Moraš naći put do novog izvora gdje ćeš snagu crpit. Ustat na svoje noge, skršena koljena klecaju, zvukovi te štrecaju, mraku izgubljene duše jecaju. Hoće li neko tako sluša tvoje, hoćeš postat samo broj ili dezerter vojske polumrtvih što nije htjela u stroj, nije htjela u prazan boj, već viđene greške ili haluciniraš cijelu situaciju. Misli su teške, nek te ritam provede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam provede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Misle su teške, smotan si u sistem koji japrak. Ne znaš koji je put za naprijed, a koji je za natrag. Kome ćeš napravit, od koga ćeš nabrat. Koliko si usput mogao promijenit, na kraju ćeš sabrat i saznat da si životario ko grad kojeg umao pa nema. Izmišljao si probleme i bježao od pravog problema i postao sjena. Stopio se u hlad pa postao anketa. Šta vi mislite o cijelom sranju ovog svijeta? Koliko si se puta pitao šta bi bilo da nije bilo? Bil se vliko pilot, kako bi se ovo godina odbilo? Šta bi bilo da nije posijano ovo mržnje sjeme? Ne zamaraj se glupostima, samo gubiš vrijeme. Ne možeš ništa promijenit, al se računa kad probaš. Svako od sebe, od mene do tebe i tako do groba. Tako dok nova generacija ne skonta i dođe novo doba. Cirkulira, jes, žila kucavica kuca, al zvuči ko bomba. Nek te ritam provede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam provede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam provede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Lopovi kradu jer je uvijek slađe iz tuđe bašte. Neki ljudi dižu ego na plodovima vlastite mašte. Na temelju halucinacija put naprijed slijede, pa se probude na istom mjestu. Izrasle i sjede, prnu pa se ušute, da ih to kasnije jede. Prepanu se ponekad, nekad čak i poblijede. Kao džanki, svaki dan za ubit krizu srede. Jedu, seru, peru, žderu, štrajkaju i sjede. Razmisli ko si, šta se, s kim si, gdje si. Šta bi bilo da si pametni, ljepši, bogatni i spretni. Bil bio sretni da imaš sve što sanjaš. Kad bi barem nešto malo s neba u ruke palo. Karina, ko čeka utrne mu dupe. Kolektivna bolest se uvlači poput crne rupe. Burazeru Karina, ko čeka utrne mu dupe, burazeru. Znaš, nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Nek te ritam povede kroz teške misli. Pokušaj da shvatiš, pa onda vrišti. Moj čovjek Norbert živio, Tipni Beats. Ajde, moj bruda Pirelli, cijeli Beč, francuski kmica Patrik, moj čovjek Sena Emp, a.k.a. Psihić. To je što je usmrdilo studio, ja šta? Eristo fotka, baby. Pozdrav, situacija i to. Pozdrav mojim ljudima. Komisija u kući Zlatu, mučenička grupa Nica C. Idemo dalje, TSO, MLM, Njemačka, braćo. Rade, ljudi. Idemo svi mosta i sintrica, situacije, delikventi, pičke materne. Ne mogu ja više ovdje. Pimp, pusti mi s početka.